ngisethempelini emlandweni ngaphansi kwami Shumayeli uba uJili bese kuthi umkhokhelwane umama Magubane. Ngibonga leli thuba elihle kangaka namhlanje ukuthi nami ngiphumele obala ngemsebenzi kaShembe angenzileyo. Miningi imisebenzi angenzileyo namazinga phela ngithini. Ungenile phakathi kwekhaya lami nje la ngaqala khona. Ukungena kwakhe phakathi kwekhaya lami shuthi wangena nje ngobhuti wami omncane. Ekhaya lami bese abantu esifihlayo njalo yonke iminyaka ilandelana njengoba ngihleli la anginabo abazali. Waqala ukuhamba abazali bami emva kwabo hamba ubhuti omdala emva kwabhuti omdala walandela ubhuti engimlamayo mina ngokugcina ekhaya. So unyaka nonyaka sasiba novalo ukuthi kazobani uzolandela. Kodwa uShembe wangena phakathi kwekhaya wathi ngene babuShembe kwaba khona umehluko ngoba kwabila sagcina khona ukuthi singcwabe. Ekhambeni kwabhuti wami elandela inkonzo siyibona imisebenzi ibhuti. Siyibona imisebenzi enokusixoxela ngoba phela sikhule naye. Elokho exoxa imisebenzi kaShembe ukuthi thina sasingakambulelwa. Sasibuye sibe nabo ukuthi sihleke sibe nehlayana ukuthi ubhuti uyithatha lezi indaba engakayixoxa esingazazi thina. Ngoba phela lo muntu sikhule naye kusho ukuthi yena wayesimbulelo thina kusanda inkungu kuthina. Kwahamba nathi sagcinisa batha noma ke abantu esasihamba noba mangike ngizwe abadala bekhuluma bathi uma ngabe abantu bakho sebevumile nawe ugcina usukhethiwe ukuthi nawe ulandele inkonzo yenu. Shuthi thina nathi ke kwakusakhona laba babenenkani uzosho njalo. Because kwathatha isikhathi nje especially kumina ngoba emva kwabhuti kwahamba usisi wami wayelandela inkonzo mina ngisale ekhaya ngibayeka nje behamba. Wahamba nami ngaze ngalandela. Ekulandeleni kwami nami into zami zayibophene ngoba ngangiyibona imisebenzi engangichazela wona ngiyibona imisebenzi kodwa shuthi nganginenkani ngingazi nami ukuthi kanjani. Ekuqaleni kwami ngikhumbula kahle ngangiphelelwe umsebenzi. Izinto zami zibophene ngendlela eyisimanga. Ngikhuleka bona kodwa shuthi umkhuleko wami wawuzofika uqaqeke khona la kaBabuShembe. Ngoba ekuphumeni kwami ngaya ethempelini emlandweni ngalandela. Ekulandeleni kwami ngafika ngelanga lokuqala ngonyaka odlule bangcwele. Shuthi ngathi mangifika ngonyaka odlule uqala kwami nje ukuphuma kulela bhosonga lasekhaya ngilandele nami njengalaba abayibonayo inhlanzi. Ngafika nje ngangino-2 kuphela isikhwameni sami. Ngangayena nomuntu ojwayele ukuvaleka kodwa ngase ngumuntu osehleze ngenalutho nje. Shuthi konke nganginakho nje kwakuphelile. Shuthi kwase kufika isikhathi nami ukuthi nami uShembe angengule inkungu. Ngoba kwabo ukunyathela kwami ethempelini ngafike nganikela ngacela umsebenzi. Nempela bangcwele isimanga saShembe ngisibonile akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani. Nganikela kwakuyisabatha mangifika ekhaya ubhuti ehleze locash ethi sikhuleke imikhuleko lekhulekwayo hayi wahamba kwakugqibela isonto umsombululo lwesibili ngolwesihlanu yangena ikhona ngifonelwa for interview. Mangiya ku-interview ayikho ne-interview yafike yenzeka lapha shuthi kwase kuwami nje basengiphilile kaShembe njengoba ngicela. Nangampela ngasebenza bangcwele. Ngasebenza ngathi sengisebenza ngayibona le misebenzi ngabona into zami iqala ukuqaqeka lapho. Ngiloko ngilandela isempeleni ngafika kanye angibangisayeka. Angilovi namanje isempeleni ngoba mangabe ngiyimsebenzini kuphela ngoba imisebenzi engiyibona iyisimangaliso iyamangalisa. Emva kwalokho ngacela imoto ngoba la ngisebenzela khona kukude. Ngendlela ukuthi ngangize benkathi ngifike late ngayicela imoto nganikela futhi ngaphinda nganikela. Kwathi ngelinye ilanga kwakiwa eKhona. Ngahamba ngasaya eKhona nami ngathwala imithwalo yami nami ngathi iyakhona impela. Afika nakhona ngangize ngixoxa indaba konke ukuthi makwenzeka nje ngikhulumele mina noNkulunkulu uShembe wami ngase ngimkhethile bangcwele ngababhadiswa ngezwayo inkinto. Ngiya nje eKhona vele sengiphelile sika sengiyiNazaretha. Mangifika eKhona kuthi khona lana nala sasicwilisa khona nenyawo. Mangifika khona ngiyicele le moto. Nala sasiphethe khona lezimbali ngifike ngiyicele le moto.
Ngelinye ilanga kukhona amakhosazana kwamshumayele ngekho eThempelini. Ngaphinda futhi ngayicela imoto kuthiwa sinikele amakhosazana ngicelele mina. Okuhle kakhulu bangcwele la imoto engiyangipakile ikhomba kushembe wangipha. Nje nempilo engiyiphilayo manje ihlukile kakhulu empilweni engiyiphila before. Nje ukungena kwami kule nkonzo kuqaqe into zami ngendlela eyisimanga engakusho nje uShembe uNkulunkulu ngimbonile phakathi kwekhaya lami, ngimbonile empilweni yami, ngimbonile nje ngiyambona ngihamba naye unami ngaso sonke isikhathi ngoba ngisho noma ngilele ebusuku ngiye ngibone nje indlela izinto ezenzeka ngayo empilweni yami. Ngiyafisa nje ukuhlala kuyena uShembe nabangakamboni ngiyafisa uNkulunkulu abakhumbule abasase bomnyameni uNkulunkulu abakhanya bayibone indlela. Ngiyabingelela abukeli. Okhulumayo uCindy ngiwakashani ngizalwa kwaMkhize. Ithempeli lami isemlandweni ithempeli phansi komshumayeli wami umshumayeli uNjini kanye nomkhokheli wami umkhokheli uMamagubane. Ngizoqala nje ngikhulume kancane ngokufika kwami kule ndawo. Kwakumhla ka-13 December 2013. Mangabe uBombela isitimela samaMpondo sifika kumina. Emva kwesikhathi eside efika ngimziba, efika ngezindlela ezahlukene kodwa indlela yokugcina afika ngayo kumina wafika ngendlela yokuthi ngangisemngcwabeni eClermont. Umngcwabo engangikona sasihamba nje nabazalwane phansi kwebandla engangikulona engengikwazi ukulishwa. Sathi mangabe sesigibela ibhasi kwakhona umfundisi wakulelo bandla wathi asingene kule moto. Wasethi umama wakwakhe wathi cha asingene ebhasini asidedeleni abanye abefundisi bangene emotweni. Sangena ebhasini sonke ibhasi isithatha iyosibeka emathuneni sesiyofihla. Kepha uShembe lapho ngambona khona ilelo langa uma ngabe ibhasi iphelelwa ama-break. Yaqala ibhasi yavika izimoto ezazinikwa ngangomgwaqo omubi kakhulu. Umgwaqo ubheke enzansi kakhulu, ama-break aphela lapho udriver esemi ngeenyawo kwakudrayiva wendiya nje. Uthe mangabe sizama ukuyibamba okugcina yasiphenduka ibhasi sarola nayo ibhasi saze sayongena emzini othize yangena yophumela ngale ngenhlanhla kwangekho umuntu. Kodwa sakhuleka ngani ngoba ngenhlanhla yami ukuthi ngangiwumuntu obehamba ngesitimela. Ngangiye ngithi mangabe kukhulunywa ngingabi le ntombazane engalaleli, ngangiye ngithule bathi noma bebanga umsindo bese mina ngizama ukulalela ukuthi labo baba bathini ngoShembe ngani ngoba mhlambe nathi ekhasi nalo lolu sizi lolabakhuluma ngalo. Uma ngabe seyenzeka ingozi ngabe sengikhumbula igama elilodwa engalisho nje lokugcina ngci ngathi Shembe. Ngabona nje inantsuku emhlophe ngangazi nokuthi inantsuku ngaqala ukuyibona la ekhaya into ethi inantsuku. Ngayibona inantsuka yangimboza yarola ibhasi kodwa ngaphuma ngiyimanzi iteyi amagazi abantu ngoShembe. uShembe wangisindisa kule ngozi kwakuyindlela yakhe yokungibiza. Uma ngabe sengisekhaya sengilele wafika uShembe kumina umqali wendlela wathi wayegqoke umjiva omnyama kuvela uyibheshu ngaphansi kanye nomNazaretha. Uma ifika uthi yandodakazi usufikile. Ngiguqile ngithi yebo baba. Athi ulethwe yini la? Ngithule. Athi ulethwe inkani. Bese ngithule abese ethi uyazi ukuthi wena ngabe mina ukube wena awuzange lemndeni yakho ikuthande, ngabe idedelile wadlula emhlabeni, wena bekumele uhambe kodwa imndeni yakho iye yaphakamisa izandla yathi baba sicela umvumele aphile ngani ngoba sifuna ayogqoka lengubo emhlophe siyosizakala nathi la sikhona. Ngoba indlela yami ke yokuthi ngiqale ngilifune lolu daba ngililandele lolu daba. Ngafika kwathi kusekuseni ngafika la ekhaya ngiphampatheka engangihlangana nabo emgaqweni
babebuza bethi kungani ungavumi masikubingelela ngangaboni umuntu ngafika ngijima ngisho thempelini mhlawumbe ukuba bambamba ngomama ngangizongena ngigqoke icathulo indlela engangigijima ngayo ngafika ngahlala uma ngabe ngibuyela kancane emuva isihlabelele sahlatshelelwa ngani ngoba wathi umqalo wendlela ethi ingobu nenkani wathi uyababona labantu laba abahlela uyabazi ngathi ngiphakamisa ikhanda ngathola nabo abazali bami nanguma nabo anje sebadlula ngababona bonke ngababona bayakhala bangcolile bavele uhafu bangcoli bagcwele udaka wathi nje wabengcolile bakhethe wena ukuthi kuba wena ozobaqokwela le ngubo emhlophe ukuze bezogezwa hamba ke manje uzokhetha ukuthi uyayikhetha yini inkosi yasephakameni uyayikhetha inkosi na uzobaqokela umNazaretha uzobakhipha yini esigodini sosizi banikele ngaphakamisa izandla zami zombili ngathi amen emva kalokho balaleli into eyenzeka waqhuma isihlabelelo ngemuva kwenkosi engangasazi 225 namhla mina ngithelile sahlatshelelwa isihlabelelo yajabule imndeni yami ngahamba lapho siyijabule ngafika la wathi umshumayeli mangilibeka udaba wathi ubiziwe akusekho ukuthi uzothini kodwa wena usuyinazaretha emva kwalokho wathi umshumayeli mayilikhipha ithuba lokuthi abazinikelayo engayo babhadiswa ngaqoka uShembe wasevala amathuna ekhaya ngani ngoba unyaka nonyaka bekhamba abantu abawu2 amathuna asekhaya ahamba nga2 kwadlula umakoti wasekhaya efika nje eshadile wazodla umyeni wakhe ngonyaka owodwa walandela umkhulu walandela ohamba nokhulu wasekusuka lapho kwahamba uma kwahamba nodadewethu ngabe kuyimanje kuba ngizange ngize ngibe iNazaretha ngiye ngibuke ngithi ayi uShembe uNkulunkulu ngempela ngiyamvuma futhi angazi inkomo yakhe ukuthi ngiyikhokha ngani ngiye ngithi mangibheka izinto asengenzele yona kusukela ngifika ngizoba iNazaretha la phansi kwenkonzo yasebuhleni kepha imisebenzi uNkulunkulu uShembe uNyazi lezulu asengenzele yona ayisenakubalwa manje sekuthi nje ngicela nje ukuthi ngimnikeze uqobo lami ngikwazi ukuthi ngimdumise bese ngiyakhumbula ukuthi ngeza ukuzokwenzani ngikiyeke ukudlala uma ngabe kukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu ngiyabonga Nkosi ngosizi ngibonga ithuba elitholile usuku namhlanje ngibonga kakhulu ubaba boNyazi mesulu ngibonga ubaba Shembe koko uhle nomusa ngenzela bona ngiyabonga nami sengithatha leli thuba ngiyabonga kakhulu ngibonga leli thuba engikwazi ukuthi ngithule ubufakazi bekaShembe uNyazi lezulu ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule ke ngihlale nje ngingasuki kuyi ngiyalibonga ithuba amen